Yandra sampai dia yautale taptati sa bima matungo na ono o sa te kubuto ton bima mataka na tombale katosar tungango na waitui na leunika sa sar tu iningo sa ratata rimba tungan na ikendel ni wai o sa may ritel ngango ni so nga bat kena so talen na man buka era basi kemana mata kini kuah balatan ni salib saranga na ikai baci lumani wai rorong lib saranga na nandra landa dikeri na ika au sare talanga ni salib talanga na man buka sate ku ngole mai ni na ngele ni ika nalong mani wai tu tombal cungango ngai barita kaya ni nalibu ni kena riri totok na wai mata kabina kani kuwa ya ndo naman mau niya sabu kaya ya sarte kubure na lebu ni ika ngel ni ika na lomba ni wai na mata kani kuwa baka anda cukai ningo may busan may korea tos cungango na bako koyango nando talen na singa na karusol katolu ni Julai rondo rusol kawana na rukni wabungo ndo na platform vera na exercise itake na rukni man salera tiana kewana yandra chukumai sar chukumai no motel tombale mai no guleo dormai tombale ngun sala imbat sini wai lebsar na ikeke mona bandi ke ba manda na ikarawango tinirara machiko oi ngano oi saraman manrotok na saraman ko sargan ra na mo ati laro ko ni wabo ito sarabi ra manda nang keli ni kai rito ko malo ni rito na ikani rata rimba tiko entel ni wai ana wabu kawata ko sa banano ini ko sa natobala mo tombal sar na wabu sarira nimbulan kay wala nga may na bunota po ni sa muchuk mikina na mata kani ko sana no muchuk ni mata ka mo ko tamada may so na kakana baka naman rice chik ni man rice ta mo may baka ni raman ni kango merto sa wala ka may nabunon durtuk iya sarbuk sarca kayak bitan mana ya patsali besar kan naik kan mata kain dah enggak bitar rata ko pala kanggo bitan ang kali kanggo yang pinaka finau yang pinaka iya rukun ni wabung anggo pelaksar muka rukun ni wabung nusur go nangango nunuti ko ranga iya liam sarang remika ori tananga bako pakaveo kato na waitui air sirin menu nutu bako bitali iya andra pinaka gangan litek may busan may Korea ya atau soka arega ko na botali kaya ya ala ko wakasasyon nunut ko ko ya to setiko kenda to setiko ya harus kana tombale Adi lo mena singa totok na rini ko nua kau cuma natawai iyo Toyandra may Jamaica
Yang ramai Amerika, yang ramai New Zealand, yang ramai Australia. Pembutuhan gue kamera. Gue menang utik ke bumbiarang ko. Nandun mo sa itong baliman nabi mamalilima. Itong balik ko sabi mama na una. Nandun nga mo sa halis-halis ko baki. It's okay. Still early. Tapos ka na ba kukuya mo? Galang-galang ni kartong. Ito na way. Napapalat ko na way ngor. Galang-galang ni kong. Okay, kalau tak kendo nunggu lao, saya ngayar tu ke kuke di balengo. Singko mendo nunggu wani siwa. Ke wani siwa Oh, now singly job. I really admire, Mayroon na maramar do siwa tu yung Bukalo Creek. Doon na marami already ko na singa. Ang gusto ko may biti. Pesta ka na luna. Nandun na scarf. Dami tok. Siwa tok. Pasok tok. Mayroon bulan na matabubali. Tapos binibinaka. Manralon din na ito na marami tinanda Sabi kaya ng gondang bula sa nga may nalingan dua. Karasanga na tinanda may ndang bulakina. Nung nakakunin na mula tabira. Never forget the hand that fed you. Tutok na sitio Busan. Kami na sar-sar cukup nano usakan yun na nano wadambe na wabungo. Ini ko na to wala mo nang wala na wabutaran. Ngo sa kay matakalila sa warung misto na singa. Kata. Arto ba ibius arto kang ko nanaw. Anong ralin ng baskel. Maraming ko sa di ba kayo na ko. Yan pinaka satu sing rito ko na damo ni ipambulo nga may nito ko nga may na puno ni sama ko mikin na dombulo may nabi wakaw dombulo may makoy
Belum merewangka. Karena apartments tunggu, kita tunggu. Karena dia matanggal apartments. Kita kalau ngata, maybe tini nda tu bena pale level space. Songgo sa room saranga sartokin. So that's where I started off from that bridge. Kotal ko chuk memori. Tombal mai sari ke. Sangay ngolongo melendoni ako chukin na nawa boleh. So let's see. It's a good challenge for me. Terus juga tombale. Terus juga naya bawala. Terus dengan membunuh. Boleh benar kalau Mita, boleh Emily, boleh Leveni, boleh Simi, boleh benar ke Arti. Good morning from Busan. It's a beautiful morning. The city is just waking up. It's 6:45 in the morning and the sun is already up. And Korea has a lot of heritage sites. There's a fish down there. Something that the Pacific need to learn from for us to nominate many heritage sites, as many as we can. Because the more we nominate, the more protection we have for our sites. It's something that we want to encourage, Morning.
Nakbali bikim din na siya matikumay. Yung sana yado binawabu. O sana kay siya matalan. Okay, binaka.